Welcome back. Thank you for staying with us. We are now joined by Sibusiso Ngubane lusuka enhlanganweni kaNurture kumela ukuthi njalo on the 1st of December umhlaba wonke ugubha lilanga le World AIDS Day lilanga ke leli lapho sikhumbula abantu labane HIV labo labashiye emhlabeni ngesifo iAIDS. Kunengelivele eSwatini liselikwendile kuzama kulwa nekwanza noma ke kungeteka kwama cases ama-new infections e-HIV njengoba kuvela ukuthi njalo ngeminyaka 4,000 cases e-HIV ayavela kepha kasethi nengi letimvu letendiwe nguhulumende kuzama kuvikela kwanza njengemjovo lofikile nje ilena Capavir lapha eveni iPrep injection sitatiteka kabanti naye Ngubane Sibusiso sekumukele ehlelweni kusile Professor. Thank you for joining us nomhla ekseni. Ngiyethemba ukuthi senilangatelele langa la mhla ka1 next week lapho nitabe ni commemorate World AIDS Day ehukweni inkundla. I think nasi ngifuna singene nje la ekuthenini vele nasikhuluma things about the response kana ukuthi vele nini as emergency response council nibuketona things about ukuthi ingabe vele sincoba kanjani iHIV sesambe kanganani nje nasibuka mhlambe umnyaka lophelile kuyakhanya embili la siyakhona. Ngibonga Lungelele ngivusele naye umbukeli ekhaya. Uteka yona Lungelele ukuthi vele sesilangadelele langa lamhla ka1 lapho sitabe sigubha khona losuku lwe-World AIDS Day. Kulolu suku ke Lungelele njengoba usho nje sikhumbula labo labashile ngeHIV sime nalabo labaphila nalo bese siyabuka lokube ngathi ma achievements kule HIV response bese sibuke embili ukuthi ingabe vele sisaphokophele kulolu goli la 2030 where we look to and AIDS as a public health threat sesambe kanganani. Kuningi lokwendekile Lungelele uteka yona nje ukuthi nasibuka vele ngeminyaka ukhanza kuthi bantu labafika ku 4,000 balithola ligciwana kabusha lokho kuona kusho ke ukuthi umsebenzi vele usesemnengi ngoba nawubuka kuyena lo 4,000 liningi labo bantu labasha kuyasithokozisa nje ukuthi lokhu sitabe sisukupha yona iWorld AIDS Day mhla ka1 kunana ngumjovo lomusha lotabe usukunyiswa ngalokho semthethweni. Sithemba ukuthi lo mjovo utawuletha inguquko letiningi sithemba ukuthi utatinciphisa letinombolo debantu labathola leligciwane kakhulu kade ngoba utawukhona Lungelele ukuthi ujove kanye tinyangeni letisithupha. So kuningi nje lesikwendako sinhlangano yakaNurture nekubuka nje ukuthi ingabe vele sihlangabetana njani naletinombolo ukuthi inciphisa indawo tsinza nje ukuthi nalokunye umhlonishwa ndvunankhulu usukumisele iHIV prevention indaba study ngilenye indlela lapho khona sikhulumisana nabantu kuva lokuthi ingabe vele beva ungathi indlela yini lesingaletha ngayo lolusito lwetekuvikela ikakhulu kade ngoba siyinhlangano yakaNurture litiko letempilo nabo bonke lesebenzisana nabo sesikulethile sakubeka isiveni but kepha siyachubeka kubona letinombolo letisetulu kungako ke sithi siyatfokota nje ukuthi lo mjovo sowufikile even laseSwatini sikholelwa ukuthi utasifaka sandla lesikhulu Lungelele kunciphisa tona tinombolo tebantu labathola ligciwane leHIV eSwatini. Siyawabona Ngubane ama efforts ahulumende abambisene nani tinhlanganweni buketona things about HIV ngawona nje lama pills lawa injection prep pills PrEP ring usolo uzama kunciphisa tona letinombolo but sive semaswati siyak appreciate lokho niyasibona nivele sivele emitfolamphilo etibhedlela sizama ukuthi naso sitivikele kuleligciwane. Sive Lungelele siyayithatha noma siyatithatha letindlela tekuvikela letikhona kepha nje kuyabonakala ukuthi kuyasadzinga ukuthi silifake lo lwati ukuthi bantu baticondzisise kahle letindlela Lungelele. Sikhuluma nje ukuthi bantu bakhuluma kakhulu ngalona mjovo lesikhuluma ngawo kanti bese sivele sinawo umjovo even lo jova tinyanga letimbili uvikeleke ku HIV iCabla noma iCabotegravir. So ngilokunye lekudzinga ukuthi kumbe lo lwati silungede sikhombisa nekwekuthi ke Lungelele lokunye emaswati lafuna akuconze kude PrEP lo sebenta ngcono kunalomunye lesikwendako silive kuniketa emaswati ukuthi akhone ukudikhethela ukuthi ngimuphi mina lo ngilungelako. So siyakhuthata nje ukuthi nangabe Lungelele alungelwa liphilisi utawuchubeka nathi liphilisi nangabe noma lomunye alungelwa ngePrEP ring utawuchubeka isebenzisa lomunye nangabe afuna ukujova lo tinyanga letimbili umjovo utawujova kanti nalomunye lofuna ukujova tinyanga letisithupha utatijova. Sithi ke ngetulu kwaloko Lungelele asithi ke besitithatha leti tindlela tekuvikela singalikhohlwa lijazi lemkhonyana Lungelele sikhuthata lokuthi asikusebenzise kanye kanye ngesizathu sekuthi
PrEP ayethfana kunetinto la ngeke akuvikela kuto kufaka ikhathi bogcunsula ema-STIs kufaka ikhathi utikhanze ukuthi sowukhulelwe ungakahleli so ngiko sikhuthatha letindlela ukuthi asesitisebenzise kanye kanye kungabi ukuthi ukhetha yinye indlela yebo kona kubo PrEP ungakhetha ukuthi usebenzisa muphi kepha ke ungalikhohlwa ijazi lemkhwenyana na ungibabe ephinze ungakhohlwa ukuthi kumele usoke utonciphisa ke nawe emathuba ukuthi ungathola leligciwane uvikele naloyo lothanzana naye edifended faka ekhathi bomdlavuza wemlomo wesibeletho so ukukhuthata nje kakhulu ukuthi vele ukuthi sifake lo lwati kepha siyatibona dona tinombolo tiya kancane kancane kakhula emaswati ayadithakasela siyakholwa nje ukuthi kwayena lo PrEP lomusha lofikako lisasa salitaba setule emaswatini ukuthi amthathe njengoba sikholelwa ukuthi lena indlela lenye letasisita silive ukuthi nakufika umnyaka wa 2030 lungelele sibe sesincobile HIV. Yeah, kunjalo Ngubane. For the month of November, Bensoloni inenda regional commemorations. Yes. I think inhloso ukuthola vele ukuthi nimephi nesive vela they are aware of HIV and AIDS ukuthi vele ingoti kanganani lenitfolile ezinisa kupha ngesifundza. Kunjalo lungelele sicale nje inyanga yelweti vele besibhizi sihamba etifundzeni ngemva kokuthi sisukumise ngalokusemthethweni kugujwa kwelusuku lwe-World AIDS Day lwalonyaka sicalile ke esifundzeni saseshiselweni besengundleni yasengutseni lesikwenda kulungelele ukuthi sihambe la tifundzeni ngaphambi kwalelanga la sigubha khona sihambele lemiphakathi lengaphasi kwaleyo nkhundla lesiya kuyo sikhulumisane naso lesive vele kuyavela ukuthi tisekhona tinsaye yade kwekuthi vele bantfana ikakhulukati bemantfombatane bavela ukuthi ukhanza ukuthi batawuheheka kubantu labadzala ngetindzaba tekuswela ngetindzaba tetimali natindzaba ke tekuhawukela lungelele ukuthi kumbe sekunabo iPhone 17 Pro Max banibani nami ngiyayifuna kanzi itimali ativumi so tatikhanza ke aya kulabantu labadzala ngilokunye lungelele lokho kanti ke nalokunye lesikubonile nje lonyaka lungelele nakucala lomnyaka kube nekuthi kabeteka ikakhulukati elisitweni letimali letichamuka kuto tinintelive lokho ke kuthi kabekete tinhlelo incumbi letfaka ekhathi tinhlelo tekuvikela lebe tibuke kakhulu ke siyabona lokho ukuthi kuhambisana nesicubulo nje salonyaka se-World AIDS Day lesithi Eswatini overcoming disruptions transforming the AIDS response tibe khona vele le tinto letithi kabedekile sesibuka ke nyalo lungelele ukuthi sisaya embili sesitigucula njani tinhlelo tethu ukuthi timelane nalesimo kube ngileto futhi lekutawuthi nakuvela timo letifana naleti esikhatsini esitako tikwadi ukuthi tichubeke time kungabe sesiphinze sikhala ukuthi tinhlelo tethu setithi kabedekile sambile lungelele sayana sesifundzeni saselibonjeni lapho besibuka ikakhulu kade ukuthi inkundla yaseMathanjeni North yakhelene nemakhelwane boMozambique neSouth Africa ukhanza ukuthi labantu labachamuka kulankomave bayangena eSwatini labanye babo ngilokhanza ukuthi banatha emaphilisi ekuthinzi balisa igciwane sibuka ke indlela tekwekuthi ingabe vele basitakala njani ekutheni nase bangalapha eSwatini bangathi kabedeki ukuthi inhlelo tabo tekunatha emaphilisi ukhanza ukuthi sebayapholota ngoba utawukhanza ukuthi lungelele sebala eSwatini bayahlangana nemaswati nangabe umuntu sekapholotile emaphilisi ukhanza ukuthi liyavuka ligciwane noma selicinzetelekile sebayatheleleka labanye saya nasesifundzeni sakamanzini ngaphasi nkundla kalamgabi nakhona besibuka abantu labasha ngoba kuyavela vele ukuthi insaye yayiseseyiningi kubantu labasha lungelele ngiko nje ikakhulukati vele sibuka kubona abantu labasha ngemsombuluko ke lungelele nasiya ke enkhundleni yaseHokwini lapho sesigubha ke even lonke nakhona kuvelile ukuthi kunensaye yokuthi abantu labasha bayakhulelwa lungelele kule nkhundla ngiletinye ke tino lesibuka ke ukuthi ingabe tinhlelo tethu singatilungisa njani ukuthi sitinciphise letinombolo leto ngoba lokho kukhulelwa kwalabantwana kusho lungelele ukuthi sho ukuthi abativikeli nabaya ecansini kubuka ke ukuthi indlela manje tekuvikela sesitisonze kanjani kubo ngoba lokho kuphinze kubabeke engotini yokuthola ligciwane lungelele. Yeah, I think lokunye nje ngubane as because bengiwafollowisha lama regional commemorations I think lokunye lokuningi nje labakuvetile solo ngiyenza by stigma kakhulu kade labayitfolako khona nje make bekakhuluma ukuthi kuba khona lokubandlululeka labakutfolaka kibo labonesi bacela vele ukuthi vele litiko libabambise ngabe niyadibuka inileto vele ikhona indlela vele ukuthi lokho kungashintsha bakhona ukuthi nabo baphile freely ne-HIV.
lungelele nasibuka indzaba yekubandlululana kwecwayana indzaba le solo kumbe ivela ukuthi inkinga eveni noma ke tinombolo tiyakhomba ukuthi seyehlile kunangaphambilini kepha nje lo sikulokukhulu lesikhuthatako ngiko ukuthi umuntu lophila ne-HIV akakehluki nomuntu lodi HIV wonke umuntu unelungelo ngekufanana ngako asikhutsati vele siyayigcizelela indzaba yokulwa nekubandlululwa kwabantu labaphila neligciwane elungelele ikakhulu kati ke nabo ke lokunye lekuvelako nasikhuluma indzaba tekubandlulula kuba khona lokuthi kucala la kubo lokuthi bandlulula ngaphambi kokube kumbe abandlululwe ngilomnye umuntu kukhutsata nje ukuthi sikhone lokuvakashela imitfolampilo sikhulumisane nebetempilo kude ukwadi kutemukela wena ngaphambi kube umukelo ngilabanye abantu ngiloko nje lesikhutsatako ukuthi indzaba yekubandlulula ngilenye lesiyibukako nasigubha iWorld AIDS Day ukuthi njengoba nasikhuluma ngekunqoba iAIDS ngeminyaka wa2030 sikhuluma ngekuthi akungabi nemuntu lothola igciwane leHIV kabusha akungabi nemuntu loshiyako emhlabeni ngetindzaba tesifo seAIDS kanzi akungabi nemuntu lobandlululwako ngekuthi uphila neHIV lungelele. Alright, sikugcina njengoba ne30 seconds 1st December nitabeni ligubha kuphi lesuku sive semukelekile yini cala ngabansikhathi umcimbi kunjalo lungelele mhla ka30 December mhla ka1 December sitabe sisenkundleni yaseHukwini ngaphasi kwesifundza sakaHoho sive semukelekile njengoba ngivedile lungelele ukuthi sitabe sisukumisa nangaloku semthethweni wona lo mjovo lomusha lena Kapave losota ukhona ukuthi ujove kanye tinyanga letisithupha kukhutsata nje sonke sive nekubonga nje lungelele sengigcina ukuthi nematiko ahulumende kulenyanga ya November akhombisile kuba mdzibi munye nenhlangano yakaNature nelitiko letempilo nelive lonke kugubha lapho khona besiba nemisebenti bakhanyisa likhandlela in honor of iWorld AIDS Day kuyasikhombisa lokho lungelele ukuthi namatiko ahulumende ayakhumbula ukuthi ngonyama yasho ukuthi iAIDS indzaba yethu sonke ayisiyo indzaba yaNature kuphela ayisiyo indzaba yelitiko letempilo ngiloko nje lesikhutsatako nato tonke letinye tinhlangothi letibe mdzibi munye kubonga nje kakhulu lungelele nekukhutsata sona sive ukuthi mhla ka1 ngemsombuluko sitabe sikhona enkundleni yaseHukwini sive siyasimema ukuthi siphelele lo msebenzi ke lungelele sekuveta nje ukuthi kumlaleli sitabe siukhombisa bukhoma kuwo umsakado weEswatini TV kanye nasetinkundleni tekuchumana so labo labangeke bakhona ukuphumelela lungelele sebangawuthola kuwo umsakado wesive lapho sitabe siukhombisa khona lungelele. Yeah, no sothi vele mbukeli kunjalo 1st December World AIDS Commemoration Day khona lapha enkundleni eHukwini na ungakhona ukuphumelela ungakhona ukubukela lapha emsakadweni weEswatini TV. Saselikefu nasibuya sicocisana naSimanga Dlamini losuka enhlanganweni ikwakha Invota.